Horas, selamat pagi, mapinang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Bani panurang sogoton, pay majalohita, rigapan sigano paribata, bani panurang sogot nerion, martonggo hita. Terima kasih puji-pujian may sombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Bani ganup biar layakmu, latong-tong mangiring-iring lakah nami. Buihan nami bani panurang sogoton puho, ibagas na jurgit sehat hagano panin pitahalani pangidupimu apa bagal ni hulongmu banami asih saganjang neron marhiti hatamu ajari hamhanami Tuhan asih tetap marpangarapan na mangguluh kanami barang ahape na masa nyopak konhanami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jaloham manami rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang kuria nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano paribata sadarion Sabtu tanggal 4 Desember 2021 aimang tersurat bani buku pangukapon bindu 22 ayat 20 nama katahon sonon. Ihatahon si saksi honon tongon barah doa roh. Amin. Roh maham Tuhan Yesus. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas parguluhan ta sigano pari mahul tumangdo tene panghapta laho mambedahon sonahado tongon guluh ni halak na porsaya ito tongan ni dunia on mahasoman pakon Tuhan Yesus pakon halak nalang mananda Tuhan Yesus songon nasamak doha sahaganupan tene tapi marhitehon ni karya atape horja haluahon nadop ihorjahon Tuhan Yesus dop mangidangi ia i duniaon janah idop kon maai marhitehon ni parmateni bayu hayu parsilang puho humbay na mate janah naik hunaguri atas marbagah-bagah do Tuhan Yesus bahasa roh ma ia use laho paluahkon halak na porsaya humbani haganupan hamarsikon apa sitaronon i dunia on totuon managabe malas ni hurbata langkapeni dos ahanagabe ulih ni halak na porsaya pakon halak nalang porsaya ay maase marhitehon ni bagah-bagah ni Tuhan Yesus gabi marguguh mahita ibagas 10 taon ibagas naman dalani 10 ta porini pe bagi si taronon ni dopa kon hita ibagas 10 ta so ni dopa kon ni halak na porsaya halak Kristen bani panorang ni guluh ni Apostol Yohanes sangga itongos kon surat on. Ase ibagas paroh ni Tuhan Yesus na padua halihot. Atap sangga modom, atap sangga puo hita. Atap sangga marpusok ngihur, atap sangga marmalas ngihur hita. Atap sangga manaron, atap sangga mandopak kon sitaronon hita. Langadong na boy mangolati, atape mangambati. Paroh ni Tuhan Yesus itongah-tongah ni dunia on. Tuguh do bagah-bagah ni pasal paroh ni ay. Halani ay lang perlu sanksi hita. Lang perlu mabiar hita. Jangan lang perlu ipindah hita dalan lahu mamboto at tigan do panorang ni paroh ni napadualihon ay. Na perlu ay ma na perlu besahali takas ibotoh kita. Na manaksihon pasal paroh ni dunia on sedo pikiran ni jolma sedo habotohon ni si Johannes sedo hapentaron ni si Johannes atape sedo logika ni si Johannes tetapi Tuhan Yesus sendiri do na manaksihon pasal paroh ni dunia on janah paroh ni ay barah ma lang dokah nari artini ay barah ma pudas do ia roh
Natotto ijon ma bapainang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus maningon iarusi hita. Barahma Tuhan Yesus makatahon barahma na mararti doay pudas ma iaroh. Natotto na mambahin marlegan hita pakon ne bata maningon iarusi hita. Ahana yan natahon ni ne bata. Saributa doay bani ne bata. Songon doh ni langit pakon tanohon. Sonay ma doh ni pikiran ni jolma pakon pikiran ni ne bata. Ase hape ni anggodong ma iarusi hita. Sonay ma doh ni pikiran ta pakon pikiran ni ne bata. Na perlu ijolom hita ay ma ase tetap si pambalosi hita bani hata ni ne bata. Tongon bagi do cara-cara ni jolma bahkan do mapiga-piga hali i dunia on lau makatahon rosi mamastihon bara maparoh ni Tuhan Yesus. Bapainang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus lang perlu taruyun hita hubani hata na si sonayay tetapi na perlu ipatugujan ipatotap kita ayma bani bagah-bagah ni Tuhan Yesus bara maauroh na mararti doay ase ibagas goluta si gano pari totap hita ibagas malas nihur mangarap bani paroh ni napadua halihon ay ma ase napadua hon na perlu si jolomonta ay ma pangarapan na mangguluh jana pangakuanta na tuguh makatahon roh maham Tuhan Yesus. Artinya ay bapainang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus lang adong malas nihur naman duay malas nihur ta sanggah roh ma Tuhan Yesus laho paluah kon hita humbani hamarsi kon nedopa kon hita itanoon ay maase pangarapan ta roh maham Tuhan Yesus na mararti doay ijay mahapin lambin marbagal hita ibagas sapor sayonta lambin marbagal mahita ibagas pangarapanta lambin marbagal mahita ibagas holong ni uhurta hubani na bata sonay age hubani hasomanta jolma halaniaha halani malas ni hurta ayma sanggah roh ma Tuhan Yesus lahu membuban hita hunaguri atas ijay ma gabi gok matongon haganupan bagah-bagah haganupan janji ni nebata sanggah bani parohni Tuhan Yesus napadualihon ay maase na perlu bata ibagas napaimahon parohni Tuhan Yesus songon bagah-bagah niay totap ma palamlam hita pabasar hita jana palumbang hita paruhuranta agepe sangga ibagas mandopa konsitaronon hita halaniaha halani malasma uhurta halani rohma Tuhan Yesus lo paluahkon hita pasabuhon hita pabusurhon hita jana laho paluahkon hita humbani haganupan na membahin horoni uhurta ay maase barang ahape tanggung jawab ta ibagas guluh ta si ganup ari horjahon hita maay homani ibagas pangarapan na mangguluh bahasa Tuhan Yesus do na mangurupi hita Tuhan Yesus do na mapargugoy hita Rossi Maranatha amen martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan ibagas malas niurhan nami bani sogoton manjalogon hatamu pasu hamma hatamuin ase sonai matongon tubuh ni pangarapan apa hapor sayon nami bahasa lang dong naman duay malas niur nami sangga takas ibotoh kanami sangga takas ialami hanami tongon parrohmu ibagas parguluhan nami lahu pasirsirhon haluahon apa haguduhan sisa dokah ni dokani ibagas goranakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami terpuji marsangap maham Bapa. Amin. Hidup ni hurni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong nyate ni bata Bapa. Apa persoalan itu ni na passing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amin.
Horas mo bata ganupan bapainang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salamat marwiken mahita. Jana selamat mangalwalo hari partubuh ni Tuhan Yesus mabata haganupan. Horas